athi ngiwinile icase Yeah. ngishaya ngokomthetho wenqadi ngishaya ngecriminology ngishaye ngayo yonke leyo logic leyo yobuloya babo yangithola ubona ukuthi it's impossible to win but ekugcineni kube possible yonke into isayizama ukuthi ibe possible but amalanga awafani yabona into engayisho le dila nabathakathi ngiyadisturb abathakathi mina ngifuna ukuyenza abanye abantwana ba prosper we strive to prosper ngendlela eright umntwana kumele akwazi ukustudisha ngamasuba gcoba ngalento le bagcoba ngabo ukuthi bafane nabo nogwaja babe fast bafane nezimfene uyabona bathi indlovu bangakhohlwa bangakhohlwa nemkhulu bangakhohlwa uyayibona khehlo lami bakwazi ukufunda yonke lento bayifunda during the year. Sanibingelela siyanomukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV i-The Call lo bingelelayo-ke umfowambatha ke uxolana ushaya indaba ezithu umthiyo usontshikazi ushota umantintana siqamsodo dlumane banogwatshoza igcololo umthetho uyadakha udakhela ucatsho umbukelo we-Echo Point TV ungakhohlwa nje ukusubscribe ukulike ucomment uyazi ukuthi kusinika amathuba ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele kuwonke amagumbo amani omhlaba kunjalo-ke nje babukeli bethu abahle sibathandayo emakhaya sengifike eqathatha njengentombi izoqetha angihambi-ke ngedwa ngihamba nomkhulu ngapha esandleni sokunxele umngomezulu uyilunga lethu okwafika la e-studio wazokhuluma noma wazosinika ukudla kwakhe ngendlebe wasihlubela ukudla ekhasini ukuthi kahle kahle yena usebenza ngani wasinika umongo wakhe anginawo kamaningi mina ngomfowambatha ngizothatha nje ukuba ngiphose kuye intambo umkhulu umngomezulu asho ukuthi yini le namhlanje futhi akethe akabuye asiphathele yona ngoba mina angazi lutho mkhulu sithi nje sikubingelele sikwamukele futhi ohlelweni lethu la e-Echo Point TV sithi nampa ababukeli bethu bafuna ukwazi ukuthi namhlanje ke usiphatheleni thokozani ngesihle nangenjabulo ngishaya isandla phezulu kwesinye ngithi qamaku makudede ubumnyama kusondela ukukhanya makuvuleke kuvaliwe makuze ukukhanya kakhulu hayi ubumnyama sibufuni siyabuchelisa khehla lami yimi lo qobo lami umkhulu umngomezulu umkhathini wezulu mawezulu yena mlomo bovu bovungane mashingila mahlase yena wakasibisa igcobo lakhe yebo khehla lidala njengoba ngibuya kubi isithu ekuningi mbanda yazi nabantu bayajabula kuyaphiliwa nalabo bengingakwazi ukufikelela kubo into engayisho ukuthini ngiya amplifya abantu bakwazi ukufika kumina ngobuningi babo khehla lami nalabo bebadinga usizo bebangakwazi ukuthola usizo njengoba ngila namhlanje e-Echo Point ngisizakele kakhulu but akusizakala mina usizakele abadinga usizo ngenxa yedluzi leli engihamba nalo khehla lami bakwazile ukuthinteka laba khona ababukeli abaningi abanye bayafona abanye bayathunyela izinto abanye uyabona kodwa angeke ngithi ngiperfect ngezinto eziningi but okuyikho hayi man Angesithi nje kancane nje ngiphulule umkhulu ngiyabona ususemoyeni phela manje kade ngifuna lento sihambe nayo ngokwe bathi ngesingisa ngazi ngokwani kodwa nje ngisambe ngolayini sihambe nje kamnandi ngoba into engilekelela ukuthi ngenze kanjalo kunombukelo omusha ofikayo nje manje ongene wena usuphumile kwi-Echo Point uyabona ongayazi i-episode yakho ke wafika wayenza la and ongamazi umkhulu umngomezulu manje ngifuna kusizakale lonke lolo hlobo labantu abasha abasubscribe abasifollowayo ukuthi ake siqale nje la siqondise sibheke semuva umkhulu umngomezulu bani ngoba ngisho ukuthi ukwafika la umkhulu umngomezulu wazothi ukuthi khalakaza yabo khalaka mnqisha ngamagama akhe nangobiyena kodwa ngizoyithinta la kuqala before ngihambe nawo ngokwembuzo eyokuya phambili umkhulu umngomezulu uthe mefika la ukwakhuluma kakhulu nge-touch and follow iyo into engikhumbulayo eyangena kakhulu futhi yadlisa futhi kuwe ake ngene nje la mkhulu ake sithi nje umkhulu umngomezulu uyini igedla inyanga isangoma umthakathi uyini noma uthisha noma ummeli bese emva kwalapho uma ususihlubelile kudla ekhasini ukuthi wena ubani wena mkhulu umngomezulu bese ngikwazi ukuthi ke uthinte kancane futhi kafushane i-touch and follow uyikhanyisa ukuthi iyini bese ngihamba nawe ke lapho thokozana ngiyena mkhulu umngomezulu yebo qobo lakhe
mina engayibeka straight angifuni ukuya le nale angifuni ukube ngazathi yabona mina nginyanga ngafunda ubunyanga ngiyisa ithonga lami kaGobela yami yabona yangenza futhi ngangiswa idlozi lami lithi ngiyosizakala lapha mina ngumnguni ngumndawo ngihamba namadlozi kakhulu yabona isithunya noma sikhona kodwa one story to be told next time mina ngumuntu vele osebenza kakhulu ngoisimo samadlozi ngisimo sokomoya nginyanga nginyanga ngiphinde ngihambe futhi ngibe igedla ngihambe ngisiza abantu futhi ngemithi ngokusiza ngokomoya ngokusiza ngamanzi ngokusiza ngomlilo njengoba ngasho before ngokusiza ngelanga ngokusiza ngezulu njengoba ngumngomezulu yabona ngokusiza ngamathambo ngokusiza ngomhlahlo wekhanda uyayibona lento le khehla lami nginyanga kahle kahle phese ngi all in one ngiyabonga into engifuna sibuke kakhulu mkhulu ukuthi ngenza kanje ingenxa angifuna isikhathi sishaye ukuthi lapho ukuthi lapho osufike kahle kahle into ezele namhlanje angifuni ukuthi sishaye isikhathi sokuthi ugcina ungakhulumi ngayo bese ngithi sengivula so le edlule kakhulukazi njengamanje mkhulu njengoba usuvezile ukuthi uyinyanga uyini sengifuna ukuthi manje ngiqhubeke futhi nawe bese ngikudedela kahle ke mase uchaze ngento izele namhlanje umbukele sicela uhlehlise amavideo ayibuke i-episode kaMkhulu Mngomezulu mase afuna ukumlandelela kakhulu ijeni yakhe yasemvuka ukuthi ubani uhamba kanjani ngeke ngithi akayichaze lonke manje ngoba ngifuna ukuthi senze into eyodwa siyamclarify nje ukuthi nibone ukuthi kwafika la mkhulu siyabonga mkhulu ake ngene nje kutheni mhlambe since ufikile la kwi-Echo Point TV The Call wahamba wayosebenza usubuye kwesibili manje ukusebenza kwakho nomsebenzi wakho uhambe kanjani after usukile la kwi-The Call noma kwi-Echo Point TV umehluko ubonile yini ukuthi awuye ingisizile Echo Point noma mhlambe awusizakalanga kuhambe kanjani thokoza khehla lami yazi khehla lami namhlanje ngithanda ukubonga i-Echo Point ngisihle nangenjabulo futhi yazi ngiyayibabaza kakhulu namadlozi wami ayababaza ajabule kakhulu ngathi uyabona mase stadium ngifisa ngazathi kube bekunabantu abaningi bazohayiza kamnandi bathi yabona bajabule bethule bathi Mngomezulu lezi zakazulu zimnandi ezakazulu i-Echo Point ingisizile ndoda enkulu ayisizi mina kuphela isize nalaba bebangakwazi ukufinyelela kwabantu abakhuluma iqiniso kwabantu abalapha ngokweqiniso njengami khehla la since ngaphuma la angithi last time ngifikile ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu basizakala silahlisa ipoko yabona amathasheni full ukubavulela izinto zabo kuvuliwe kuvaliwe kube nokukhanya empilweni zabo khehla lami abaningi bayeza abanye bayafona ngasho ngathi ngiyaphexela izinto ngasho ngathi abanye basuka lemazweni siyabahlahluba online yabona abanye bayeza bazolahlisa till today abanye sebanobuthongo khehla lami bayalala yabona khehla lami ngizenga asikisi kancane khehla lami kwaze kwangena nomntana wedlozi nazoke yazi khehla lami kunabantu sizakalayo khehla lami laba baze bathi mkhulu ngakubona ngakuphupha mkhulu sibonga i-Echo Point sikwazi ukukuthola ukwazile ukuvela idlozi lakho likwazile ukusihambela phambili ukuthi nemkhulu kunini silidinga usizo namhlanje kungene ithwasa bayeza abanye basafuna ukungena futhi asekele indaba yamathwasa kuphela abanye basizakele abanye amabhizinisi wabo bewawile sewavukile abanye bayaphila khehla la abanye bathola impilo bayacathuzela bebahamba kancane abanye yabona abanye sebathola nokulala bane peace of mind abanye bazile yabona beba like ngathi bebangalali bebahlushwa yipoko since ngadlula abanye bebalala nezilwane namhlanje bathola impilo sekungqono sekuba nokukhanya kakhulu yazini kuningi khehla lami since ngabuya la ku Echo Point i-Echo Point is like ngayibeka kanjani i-amplifier
abantu ukuthi basizakale bathole abantu abanjengabo esidinga ukuthi nathi sibasize phela hayi ukuthi abantu yithi esibathi thina izinyanga sidinga abantu nabantu bayasidinga nathi sidinga abantu ukuthi siqhube imisebenzi yedlozi yethonga ukuthi yonke into yazini I wish ngathi in 20 years to come ibe iqhubeka ngalomsebenzi lo yenza amplify more and more and more for even the upcoming generation Eco Point isazosiza abantu abaningi ayisizi izinyanga kuphela isize nani nabantu and sicela nazi izinyanga zingathathi advantage ngeEco Point yabona siyathokoza mkhulu kakhulu ikakhulukazi mkhulu namhlanje ingqikithi esibhekene nayo oze ngayo futhi ngizothinta lapha na kakhulukazi ngoba wathi ufuna ukuthinta lapha na ukukhanyisa kwindaba yezingane zesikole iYouth lapha esikoleni ingane zesikole ezingama slow learner angazi ukuhlaziya kwakho kulele ezandleni zakho ukuthi yini ofuna ukukhuluma ngayo lapho mkhulu na inyama esethebene yakho Thokozani bogogo thokozani babukeli thokozani abazali sengihamba ngabazali manje uyabona ube umzali wenzela umntwana wakho yonke into uzama ngawo wonke amandla ukuthi umntwana abe nekusasa elihle eli bright yabona eliqhamile umise esikolweni uzama ngawo wonke amandla ziningi izinto ezenzakala ezikolweni nami ngibuye esikoleni angeke ngithi ngikhuluma ngento bengingayazi kunabantwana abangakwazi ukufocusa bayafela esikolweni abangakwazi ukubamba galula yabona abanye bayilow learner uyayizwa lento khehla lami ngize ukuzosolve inkinga to all the problems to abafundi abanye abafundi abaphumeleli bagcina baphuma endleleni bagcina baba abonyaphe abanye bagcina balahlekela uyabona abanye bagcina baphuma endleleni abanye bagcina bagulela ingqondo kuningi so ngize ngenye into yokuthini abantwana besikolo man mabazokwazi ukubamba ikusasa leSouth Africa liye phambili bangafeli ezikolweni nanoma bangathola amadoda score at least bakwazi ukuphasa bathole umatipile chain bathi ni matric matibule chain umatupule askisi matibule chain umatric ne yakhehlela bazokwazi at least ukungenani phela umatric isikhiya sa wonke iminyango umavula kuvaliwe ifana nemithi phela imatric phela umuthi omkhulu impilo yomuntu ukuthi akwazi ukuze aphokophele aye phambili ngesimo sempilo so there are those children bayekela from grade 11 abanye bayekela from grade 8 abanye yazi kahle yini le omkhulu edala ukuthi abantwana begcine beyeka isikole bengasikho bebancane mkhulu ngicela ukukhuluma iqiniso ngibuya kuleso simo leso mina khehla lami uyabona uhlakaniphe khehla lami ufunde esikoleni uyaphazamiseka usabona ibhodini umema usamuzi uba ihlongwa indlebe khehla lami abanye bayaphuma endleleni bayalova ezikolweni isikolo asaba entertain khona abanye bayi one of the learners basuka barking malapeng asathwaning yabona basuka emakhaya angafani khehla lami yabona abanye bamthake ngalemithi le ukuthi athwebule ingqondo zabanye abantwana for instance abanye baqindezela abanye uyayizwa lento le I remember I was in Palabura Sefel Duncan angifuni ukukhuluma amanga they know me I remember bengisase college example ne eSefel Duncan besithanda ukufunda e-library until late ngabo ma 8 sibamba isikhathi sazi ukuthi uyobhala ama exams thola maybe ucase awukho at that area lema enamahale ziningi indawo zakhona ukubhalisa kunekasi leli ngihlala kule ePalisa abanye bebahlala amajenje yabona ngasikhuluma zonke le ndawo there's too much my phosphate yabona khehla lami so bekuyenzeka manje sithola ezinye abanye abafundi
bathwebula ingqondo zabanye abantu phela ilama side lawa seLimpopo ngathi uyela ku Bushbuck Ridge Phalaborwa yabona akula ubuthakathi benzeka khona ne intanga yakho yathakatha khehla lama idlali yabona iyakwazi ukuthwebula ingqondo ikubona ukuthi oh nomngani wami lo uhlakaniphile uphokophele ukwazi ukuyenza 1 2 3 1 2 3 akuthwebule lapha athwebula ama answer wena ustadishe kanzima ngaleso sikhathi akuthwebule lawa ama answer lawa ayenzeni kube uye phasa wena umangala ukuthi mara bo performa kahle during mid year mase kufika ifinal hawu soyafela mara lo bekanga perform kahle hawu sekuumuntu ophasayo so these are the things esibhekana nama challenges esibhekane nawo abanye hama slow learner yabona siyakwazi ukubancengisa ngalento lesibancengisayo ngamasuba gcoba ngalento le ngibagcoba ngayo ukuthi bafane nabo nogwaja babe fast bafane nezimfene ne uyabona ne bathini indlovu bangakhohlwa bangakhohlwa nemkhulu bangakhohlwa uyayibona khehlo lami bakwazi ukufunda yonke lento bayifunda during the year mabazohlangana ne-final test noma ngabuya ngemadoda score ayazi akusenani noma ngaphasa kakhulu yawu kusebenzekile manje ake sithi mkhulu umuntu mhlawumbe akadadishanga akafundanga kodwa ke uhangazi mkhulu washeshwa ngiphendula hayi uyaqhubeka ngokumamela asikisi hayi yazi mina ngenza kanjani mkhulu asikisi ukukuvala asikisi ukukuhlekisa no awuthakathi lo angithi ngikhulume ngokuthi abantu bangathwebuli ingqondo zabantu awustadishanga wena bese wena soyawela la usoyaphasa kanjalo simple awusebenza imithi yokuthi lo ohleli phambi kwayo ku exam room athi ngithatha ingqondo yalo ohleli phambi kwayo mangala ukuthi lo muntu uyaphasa wena sokublank lapha ku question paper angisebenzi kanjalo ubuthakathi ngoba ishilo ngathi mina ngidila nabathakathi ngiyadisturb abathakathi mina ngifuna ukuyenza abanye abantwana ba prosper we strive to prosper ngendlela right umntwana mele akwazi ukustudisha mele akwazi ukustudisha mele akwazi ukulwela ukuthi aphase ayikho into imahala pp minge silver platter angisebenzi kanjalo yonke into iyasetshenzela impumelelo ngishilo before ngathi uyayihlangabeza so ends nabantwana ne-youth yabona ne-youth ngicela ihlangabeze impumelelo yabo but ngicela abazali bancede abantwana babo ukuthi umntwana wami akaphokopheli umntwana wami akaconcentrate esikolweni umntwana wami izinto zakhe mana ngiyabona ama-results awekho right asike silweleni yabona sibakhuphula ngesingamandla sibathandazise futhi asambi ngemithi kuphela asambi ngamadlozi kuphela noNkulunkulu khona ngithi yonke into iqala ngoNkulunkulu iphinde iqine ngoNkulunkulu emaphakathini sikhona thina zinyanga nathi sisebenza ngayo uNkulunkulu ukuthi abantwana bathola impilo khehla la uyayibona le so manje le ndlela yokusebenza abantwana ukuthi bekwazi ukuthi bebesemazingeni aphezulu ngokuphasa esikoleni njengobusho omkhulu ukuthi nekwazi ukubalekelela ukuthi efundweni zabo bekwazi ukuthi ama-marks abe ebesezingeni eliphezulu so manje indlela osebenza ngayo wena njengamkhulu ungakwazi ukusikhanyisela ukuthi wenza kanjani ukuthi umntwana akwazi ukuthi imali asebenze aphumelele ngalowo ndlela individual indlela omsebenza ngayo mhlawumbe uyamthaba noma mhlawumbe usemanzini or mhlawumbe uhlabe inkukhu nenkomo ngifuna ukwazi ukuthi yini leyo oyenzayo mkhulu ikhambo lakho sebenza ngayo into esingayenza mkhulu ne kuleli zingeli lelo kunamayeza ahlanganisayo thizeni uyamletha umzali umntanakho then siyagugula siyayiphahlisa siyahlola kuqala angithi mkhulu yonke into mina ithambo la sekhaya lami ithambo lami lisebenza ngokuthi kumele sibone kuqala ukuthi okay uhlupha yini angeke ngithi ngizokunikeza izinto kanti kunesipoko esimhluphayo umntwana kunezinto ezimphazamisayo umntwana uyayibona so kunezinye izinto siyamhlambulula kuqala and then mangibona ukuthi nesikolo siyayenza lento leyo umntwana uyamhlupha kumele ngimlahlise lezi zinto lezi ezimkhonde ingqondo kuqala yabona I must make sure ukuthi hey what's going on here and then yabona and then makunjalo ke ngiyaclearisha and then ngiyamchaba ngiyamthaka ngimthakela imithi lethizeni yabona ngimenza ukuthi akwazi ukuthi naye makazobona incwadi angayiboni iblank angaboni ahlukumezekile angaziboni ukuthi angakwazi ukufunda yabona izinto ezinjalo so ingakho ngithi ngidika ukuthi abazali babo
babahlangabezele kumele ligotsho lisasemanzi abanye kumele ligotsho lisasemanzi hayi babona ama results sekulate yabona ingcono makasasemncane umntwana siyakwazi ukumhlanganisela thizeni ukuthi avele nje abe bright akhule nayo lento le abanye yazini baza sekushubile ukuthi yo umntanami kunina fele yo mina ngifuna umntanami angabi ihlongandlebe angifuni aphuma endleleni angifuni ubone ukuthi sizombona ukuthi inkinga ibe kuphi kungani umntwana angaconcentrate kungani ube so and then silahlise lokho kubi sisondele ukukhanya and then umntwana yena simphakamise at least nanoma ngathola imadoda skole 57 lo 50 60 something yabona sevethi sibone ukuthi kune improvement enjani eningi kanjalo khehla lami umkhulu uke wathinta laphana indaba yokuwinwa athi ukuwina kwama case kwama lawyer ngathi ukwakhala kakhulu ngokuthi ama lawyer ama case awo ayadliwa awukazi ukuwawina so uPaula wakho lapho mkhulu sithatha usibeke kahle Thokozana yazi kunama lawyer anokuluza icase kanti be obvious ukuthi ayiwina mara eqineni kwecala kwamacala thizeni ama lawyer ngikhulumi ngabantu uyabona ngikhuluma ngama-lawyer athi ngiyiwinile icase ngishaya ngokomthetho wenqadi ngishaya ngecriminology ngishaye ngayo yonke leyo loji leyo yobuloya babo yangithola hayi mara azithola adliwe icala sekabukeka kabi ukuthi ngakubhadala imali eningi why manje lecala ungaliwinanga and it was simply obvious ukuthi awine lento le akithi phela la eAfrica ngingathi South Africa per se la Africa it's too much voodooism hayi kodwa kula uzobukela umhlolo umhlolo mningi umhlolo ecourt muningi yazi baningi yabona namaloya akhona thizeni esiwasiza awina amacala ubone ukuthi lecala leli ngicela ukuliwina mkhulu angiyazi linzima for mina it's beyond my hands it's beyond my knowledge ayimkhulu ngathi le izofuna ini amandla khehla lami uyabona ngithe userious athi ngithi ubhekane necala elinjalo athi mkhulu linje hayi man lecala leli mani ngizamile but ngiyabona kusele kancane all I need you to do for me is to tweak lecala leli kuze ngikwazi ukuliwina yazi kunama impossible make possible mkhulu kunamacala njalo ubona ukuthi it's impossible to win but ekugcineni kube possible yonke into isayizama ukuthi ibe possible but amalanga awafani yabona into engayisho leyo but kunama lawyer lawa aluza ama case kunama lawyer afuna ukuvula ama law firm wabo afuna ukukhuphuka ebuloyeni babo bagcina baba ama advocate bagcina baba namapurapu bahlukile yini amagunya ngamagunya ku law firm ngiyabona lento le so mina ngiyabasiza labo bantu abanjani ukuthi hayi mkhulu mina ngifuna ukuvusa law firm ngifuna ukurecruiter abantu bami maloya engiwathembile ukuthi hayi mkhulu phela ngifuna law firm yami ibe strong ngizikhethele ukuthi abantu babe right kanjalo then kusebenzeke bakwazi ukuwina lamacala lewe phela akithi bahlukile phela sisempilo namaloya alwa ngokwabo le lawyer le ilona le lawyer le angifuni iclient yami iwin hayi nami ngifuna iclient yami iwin it depends ukuthi which side are you on which lawyer who's gonna what win icala mina nginja futhi yokuchitha amacala ngisichitha amacala but angifuni ukukhuluma ngemitha usasho njalo nje mkhulu yazi kwafika ayengezwe umunye usisi ethi unecala ufuna usizo ngoba ilawyer yakhe ivela iphatha ubuthongo laphana ecaleni akazi ukuthi uyabona futhi manje ukuthi leli cala lizomgwinya ngempela uyayibona ukuthi ngifakazelana nalento ekhuluma ukuthi balidinga kakhulu usizo namaloya kini mkhulu obanje nje ubuthongo uphathile ngoba lo muntu usemsebenzini and meliba lokulala laphana liyamudla icala khehla lami yazini ngakutshela iqiniso kuningi okuyenzakalayo ecourt ecourt kuningi khehla lami abanye basinda amajaji ijaji they had to rule icala thizeni lokuthi hayi lecala leli guilty mangale ijaji ithi not guilty suspend what
phela lishabalale kanjalo icala amara ubona ukuthi licala leli lo bekumele agwetho or lo bekumele alwine bakhona abasebenzisa lawo amandla lawo umanipulator isystem phela isystem angeke ngithi galula kunzima yonke into inzima abanye bayanipulate abanye bayayi ukuthi manje sesiyenza ukuthi isystem isirobhe manje siyayeqa uyayibona lento le so kudlala imithi kakhulu emakhoti nejudge isithole nomlungu ucabanga ukuthi akathakatheki uyathakatheka umlungu laba bebathi umlungu akathakatheki banamanga khehla lami ubani lo ujudge bani umlungu bathi hayi mina ngithakatheka awunamanga ngoba ngathi sekuniza ngoma zabelungu ucabanga ukuthi abo Jan van Riebeeck bekungana darky bekazwana naye hayi mi pass phela akithi kunemithi yokuthini ukuthi umlungu akuthande yabona example la phela ngikubeka ngokungala ukuthi umlungu akuthande yabona ukucabanga ukuthi angeke ngishela umlungu ngemithi ngimtshela umlungu ukuthi umlungu sifuna kuyenzeke so umlungu phela angaba nayo yonke ipower but kumele abe nani netrust yakhe itrust yakhe mayisebenzisele umlungu amayeza kuyoziwa abantu mlungu lo angimfuni lo ngifuna 1 2 3 ingakho ngisho ngithi emaloyeni konke nalapha emacaleni ne kuyayenzeka khehla lami kuyayenzeka bayakwazi ukumanipulate ikula ngemithi bayakwazi ukumanipulate umlungu ngemithi yabona ecourt uma ngalo umlungu arule into engekho baningi abanye bayajuluka nase court angifuni ukuthi ibheka abantu because mangakhipha amagama bazothi hey baningi esibabonayo endabeni ubona ukuthi yo le politician thizeni ilapha ecourt uma ngaliwini icase bekumele agwetshe lo muntu lo akanti kunamayeza thizeni awasebenzisile uma ngalijuluki lo it we are suspended to 5 months and then you are with 5 years what I hold you accountability mara uma ngalicase I say like this case now has been dismissed aphume kanjalo leyo politician thizeni uyabona because of yazi too much power man kunemithi epowerful la ngapha nemithi powerful kunemithi epowerful akusino mabani ozoza azoyilanda kuya ngakuthi amandla wakho maningi kanjani uzoyikhanyisela leyo mithi leyo ukuze kusebenzeke kube right hayi khehla lami la emhlabeni umuntu omnyama we are tribalism abantu be tradition imithi mani iyenza imihlolo uyayikhulumisa imithi iyenze lento le intando yenhliziyo yakho ukuthi yenzeke and iyangani ngebelief mawuza kimi ungana believe wathi mara lomkhulu lo once waqala wathi mara so emotionally imithi yami ukuthi kusebenze akusebenzi kanjalo mina uthi lomkhulu lona ngesingamandla kuzoyenzeka and kuzoyenzeka ngendlela ofisa ngayo the secret law of attraction yonke into uthi izoyenzeka umlomo uyadala ulimi liyadala mkhulu la oshintshweni noma endleleni yokuphila la eSouth Africa mawubheka ngokukhosha umoya ikusasa leSouth Africa limi kanjani iSouth Africa izobe injani in future ngoba isimo sikanje njengoba singakhona njengamanje uPaula wakhona kunjani ezweni lethu sakhile hayibo hey Thokoza hey man Thokoza ke elendaba le serious mkhulu iSouth Africa ngicela ukuhamba ngokwesimo somoya kakhulu ngicela ukujula kakhulu angihleki ngiyalinganisa kodwa le iserious le iSouth Africa iSouth Africa as a whole yazi ushintsho kuyo yonke into eyenzakalayo la esimweni sala eMzansi umuntu esifazane young women young literate and wise women simbiza ngowisdom iBhayibheli lisho kanjalo she's a wisdom woman umuntu okhululekayo kakhulu umuntu onjengathi siyizinyanga
Lo muntu loyo ozobamba iSouth Africa ngicela ukukhuluma iqiniso. I wish to live and see that day happen. Yeah. I wish to see that women prosper and ayenze South Africa iye phambili. Yeah. She's a very very young wise wisdom women. Yeah. Lo muntu loyo upowerful ngaleyo ndlela yokuthi iSouth Africa uzoyisa phambili. Angeke ngisho which party. Yeah. No. I wish to live that day ngimbona lo muntu wesifazana ngithi now Mrs President wala eSouth Africa akusisilisa abalisa abaniki abaphathile la South Africa. Yes, angeke ngibagceke. Yeah. But lo muntu weSouth African women uzoshintsha iSouth Africa uzosheka nomhlaba wonke because iSouth Africa is center ya wonke umhlaba. South Africa is semaphakathini isibhono. Uyabona umuntu ume kanjani. South Africa isibhono. That woman usemaphakathini. Lo muntu that woman uzobamba iSouth Africa uzoshintsha amazwe uzo intellectual yonke into kuzobe kuzwiwa ngaye. She's a mother of Africa. She's a mother of South Africa. Yeah. She's a woman that's gonna change Africa. Yeah. Yabona, Yeah. she's gonna yabona thina Africa singazwani siyozwana ngayo leyo muntu loyo. Yonke into izoshintsha bheke Africa izoba a whole, izoba understanding, it's gonna be one. Mina ngicela ukuyibhula, ngicela ukuyigugula iSouth Africa. iSouth Africa umuntu wesilisa Yesu ubambile baningi abasazobamba, but I wish to live that day. iSouth Africa ibanjwe umuntu wesifazana une PhD, unebunyanga, unobuprofita, une understanding, une psychology reasoning. Kuthi umhlaba wethu uzowuzwa zonke ikhala. Yazi umuntu wesimame uyazwela, uyamcabangela umuntu. Noma ungathi hayi mama noma ngakwatela but egcineni she a woman une forgiving what heart. Umuntu wesifazana uyena ozophatha iSouth Africa kahle. Abelisa basicabangile imikhaba yabo asikisa I'm not ukuthi ngikhuluma kabi. Yebo. Imikhaba yabo nemindeni yabo and then bancengisana ngokwabo nabapatiri nabangani babo, but mina ngithi umuntu wesifazana kimsali wanaga. Kimsali wasichaba. Yeah. Ki wisdom bekamemeza yonke imhlaba le a preach wisdom. Yeah. Masinga kuBhayibheli. Yeah. Maria umama kaJesu bekangathandi wonke umhlaba, bekanganazwelo. Yeah. Bekanawo uzwelo. Mina ngithi South Africa we need a guy one. Ake try in South Africa. Guy one sibe no Mrs South Africa. Mara illiterate, not illiterate. Asifuni igebengu, sifuna Mrs South Africa. Ulona uthi Madam President South Africa. Ozobamba South Africa. Bega umhlaba she's taking South Africa to the whole new another level. Now nabangekho employed bazoba employed. Nisho nohlanya lizoba employed lizosebenza. Kuzoba nomsebenzi. South Africa ingcolile. Cabanga iJozi for instance. You know we need to clean iJohannesburg. You know ukuthi iPitori simele siyenze capital ibonakala ukuthi this is our capital city. We need to sikhuphule iAfrica ngendlela iSouth Africa ngendlela kukancane futhi yazi mkhulu yazi izizathu sokuthi siganwe noma njengabantu omzane sithatha abafazi angithi kuyizathu sokuthi umfazi mayesekhaya ephethe umuzi ngula phela umuzi akona owami njengobaba umbathe. Amen. Mina nginomama wasekhaya umuzi kaMama. Mina kukancane njengendoda ngibona ukuthi namhlanje ikhethenisi fanele ngithenge ikhethenisi, fanele ngithenge ipuni, izinto ziyashoda, imfaduko ayisekho. Kukancane njengomama mina njengombatha ngibheke izinto kodwa umuzi umfazi. Manginomfazi umuzi uyafudumala. Umfazi ubona ukuthi fanele ngile biosofa, fanele ngithenge iplasma. So ngibuyela kuleli point lakho ukuthi
umfazi masingamniki izwe leli Ithuba kayi-one. own uzolithatha njengomuzi wakhe lelizwe ngeke efune ukuthi kube nedenti kulelizwe ngeke efune ukuthi kube nemigaqo enama potholes Amen. umuzi wakhe Unozwelo. umfazi akakwazi ukuthatha imali yokugcina yothenga ibhiya izingane zingenaso isikwedlelo Yo. kodwa thina amadoda siyakwazi ukudla imali yokugcina siyisebenzise ngendlela engeke emthethweni Ushiya umntwana lambile. ushiye ingane Uzicabangele- engenakho ingekho impupho Phela indoda uyothenga utshwala manje ke ileader yomuntu wesilisa izokwazi kanjani ukuthi isebenzise lelo thuba lokuthi imali yokugcina akwazi ukuthi avale imigaqo akwazi ukuthi avule amathuba emisebenzi akwazi ukuthi akhande ama property ukuthi sikwazi ukuthola kwakhiwa imigaqo kube nama solutions to zonke kahle our problems la eMzansi. Asikise ukukhuluma ngabelisa nami ngumsilisa but ngingixolele bafethu ngiyanincanywa ngiyani-understand Yeah. but abafethu asiringeni ivaro. Yeah. Akekho umjita owela kakhulu kumama kubabakhe kakhulu. Yes abobaba bethu siyabathanda mara egcineni siyawabona ama flop wama time awethu egcineni. Yeah. And then sibuye sithi noma indoda ungayishanga emvuvu iyokhala ngobani mama yo yeah ibona lento le. Yeah. So that's why ngithi amajita but sometimes inokubuyishaye umjita abe imfene edla ibanana mara ukuthi ashere lumntwana kunzima. Yes. Angifuni ukuzenza ngcono nami nginama flop wami ezithama but I believe ukuthi umama uncele beleni la kamama indlela umama yazi umuntu wesifazana ingakho ngisho ukuthi umuntu wesifazana mayingabamba iSouth Africa yo indlela iyaphela. Umuntu wesimame uyayithanda yena nje herself and umuntu wesimame uyayithanda into yakhe okuchaza ukuthi lokho izwe leli malibambile kuzoba into yena uzothatha ukuthi into yakhe individual ngeke avumele ukuthi kube ne mistake yenzakala Ngeke ulala ungadlile umama akhona ngeke ulala ungcolile Yeah. uzokushaya mama wakho mawo hey ube estradini ngifaduka pa yabona. So into engishoyo khehla lami ngithi umuntu ozophatha lelizwe leli I'm sorry to say and isibonakalise engibuye ngasiphupha emalangeni. thokoza khehla Mrs President is a very young literate woman. Yeah. Ozo change yonke angeke ngithi which party. I don't want to qabanisa ama party. I mean I'm still young. I still want to live. I wish to live that day. Yeah. Yabona ngimbona umother president wala South Africa and then sibona iSouth Africa iye phambili. Ngiyazi laba khona abantu besimame ne bazosho ukuthi yazi lo muntu ukhuluma enye point. Yeah bazophakama already baphakema abantu besimame. No angisho ukuthi uqindezele niqindezele nana amadoda ngicela sisebenzisana kube hand in hand but ikhanda lona alizilawuli intamo umuntu wesifazana ikhanda umlisa ne and then intamo izo control ukuthi hayi ungabheka le or hayi ungabheki la iyalena man wena ngathi wena uye endaweni yabona. Women, they have the capability, the ability to lead this country or the whole entire world. Too much is going on. Nama warfare nani angaphela. Matter of yabona umuntu esifazane une peace, une understanding, une make sure ukuthi wonke umuntu ujabule and une discipline. lento le iyenzeka Une discipline. Mama kuyakudiscipline till today unama. Uyakujulisa mawuhleli naye athaba imbatha ngihleli nawo mntanami kuso mntanami nayi indlela ibuzwa kubani kwabaphambili. yeah Naba inkulu lolu hlelo sesizothanda ukuthi silibuyisele kubanikazi mhlambe into engathi nje mongathi nje nqampu kafushane namhlanje kakhulukazi induku zakho nokusebenza kwakho okusha mhlambe osiphathele khona namhlanje kukhona mhlambe ongakudlulisa ukuthi baza abalaleli nabalandeli bakho nama client akho ukuthi yini manje entsha o-upgrade ngayo osukwazi ukuyenza abayithandile. yazi angiphethanga nemithi ngabe ngiyaphephetha ngithi unesiphetho seyidingo ngabe yazi angizanga naso yazi I'm sorry like nami bengicabanga ukuthi ngimuntu engizoza ngesikhathi lesi bengicabanga ukuthi sizoza ngaso ngabe ngiphethe ama products but ngicela u demonstrate nginesiphetho seyidingo nginemithi engikucabala ezandleni la ukuthi yonke into oyibambayo
yabona izandla zakho maziluma soyazi ukuthi kunemali izayo noma umtholile u100 u200 u2000 u1000 asazi ukuthi umuntu usebenza kanjani. Nginemithi engikucabayo la ezandleni ukuthi ukwazi ukubamba imali ngenkani ukudonsa imali angithi usidonsa imali ngenkani ngizokucaba ngayo ngiphinde ngikucabe la ezandleni yabona and then uzokwazi ukuthi uzofile ukuthi money is coming what's going on there uzoza ukuthi uzi ukuthi lama izandla zakho ziyaluma awazi ukuthi maluma la emaphakathi kunemali eningi ezayo emaceleni angizobamba utwibili inyana u2000 abukhona laba ilume emaphakathini ukuthi awuzi ukuthi hayi manje imali yenza yena wena mkhulu kuyakwenza lokho ukuthi ukulunywe noma wena usuke wayicaba ni noma no khehla lami ngicela ukukhuluma iqiniso ne inyanga izilaphi hayi bazokutshela inyanga ngiyakwazi ukuhlanganisa imithi mara ngeke mina ngizicabe yabona inyanga yami ngiyatshela baba ngibe nesibonakaliso asiteste le bomb le ukuthi ngicabe ngayo baba athi mntanami userious ngithi testa ngami ngiphuphile ngicone ngiqala ngami then bese ngiyisa and then mangibona ukuthi ayenzeka izowenzeka kune like yazi nginokuyenzani nginokuhlanganisa imithi isiphephetho yabona iphephetho ezihlukile kunokuphephetha ukuthi abantu bafe kunokuphephetha ukuthi abantu balimale kunokuphephetha abantu ukuthi babe nemali ube nemali kunokuphephetha ukubiza abantu kunokuphephetha thize mina ngize nga-amplify isiphephetho sokuthini manje ngifuna ibandla manje ngifuna ukuthi yonke into ibambe ukukhanya manje sesifuna isiphephetho semali manje ngithi ngiyahlanganisa manje kuyenzeke manje make sidonsa ubukhanya sisondeza ukukhanya silahlisa ubumnyama manje ngiyaphephetha ukuthi kube nempilo engcono yabona ngime ngasefestereni endlini yami yabona ngithi shona khona ngqo ngiyabatshela abantu bami abasebenza belungu ukuthi yazi kumele usijwayeze ukuphephetha ekseni ukuthi ngifuna usuku lami lihambe kahle ngifuna usuku lami ngiyenza ama extravaganza ama bonus ama barking the higher commission kunabantu abasebenza ngecommission bafika bathi mkhulu mina ngisebenza ngecommission mangathola iclient mkhulu mina ngikuma insurance mina mkhulu ngithengisa izindlu mina mkhulu yabona there's a lot mina ngisebenza international manje ngifuna ukudonsa lapha yana uyabona mina mkhulu ngiyatrader mina mkhulu ngenza ngithi serious ngithi hayi ngikuphe something yokuropa in system ngendlela eright ngamaqiniso but abanye babuye bangasebenzisi imithi right and then babuye ba complain but ngizozama by all means ukuthi mayingakusebenzelanga into kuthini kulunge until uzuyibamba into yakho until uzushuza unqoma baningi abancomayo bakhona bakhala but mina ngicela kuba isicazululo kuzonke inkinga yabona zomuntu ezidalekayo khehla mahle lawo magama mkhulu siyathokoza khehla lami kakhulukazi futhi nje sibonga nje umsebenzi wakho ngokuyigqatsha kakhulukazi futhi nokuzethemba nokuyikhuthaza mkhulu ukuthi cha uyayishaya into yakho uyayenzisisa ne follow up yakho kuma client akho siyabonga futhi nezinye inyanga nabathandazi nezabo profit lokho kubalekile ukuthi nikwenze ukuthi nenze follow up kubani client uma client ukuthi ngabe umuntu usizakela ngempela so okuwukuthi nje manje mkhulu ngoba uhlelo vele selukubanikazi mina mhlawumbe ngingathanda ukuthi ukwazi mhlawumbe ukuthi ubatshelini inamba noma ama details la otholakala khona ukuthi mhlambe zibe khona inguquko obenazo. Thokozani bogogo nabomkhulu mina ngitholakala ku WhatsApp kakhulu ngitholakala na ku phone call direct i-TikTok yami angina TikTok angina Facebook please umngomezulu akanazo lezo zinto lezo ngikhehla la kudala ngiphila isidala inamba mhlawumbe kamkhulu ngabe inamba yami i072 543 5116 072 543 5116 ungithola ku WhatsApp ungithola ku direct call yes khehla lami umkhulu Mngomezulu lo kade sihleli naye namhlanje babukeli beEcho Point TV The Call siyabonga kakhulu ukuthi umkhulu abuye futhi ihlandla lesibili khona la ku The Call ku Echo Point TV azozivakashela alethe nezinguquko nezinto ezintsha nefiso nokulangazelela ukuthi ufisa ukuthi kusasa ezweni lethu eSouth Africa sibe sesikuphi ngokuphila uNkulunkulu abusise umsebenzi wakho nezinyanya zakho kanye namathonga namadlozi akho ukuthi umsebenzi wakho ukhuphuke phambili. Thokozani bogogo nabomkhulu
ngicela nithole impilo, ngicela niakheke, kudede ubumnyama, kusondele ukukhanya, kuvuleke kuvaliwe. Ngicela kube nempilo engqono. Ngicela sistriveni ukuze sikwazi ukuprospera empilweni. Ngicela nibe nespirit that will never die. Ngicela kwande kakhulu, makwande kunina, kwande ezweni kakhulu ngesihle nangenjabulo kuqhamakho. Amen. Thokoza. Mbukeli we-Echo Point TV The Call yimo wakho uXolani Mfokambatha, uye uShanda uNdabezitha, uSontshikazi uMthiya, uShoti uMantindane Sinqamsodidla, uMadlibe kaNogwatshoza Igcololo, uMdidwa Daguda Kelocatho. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi ni subscribe, ni like and comment. Ikakhulukazi comment yakho akuyibe umbuzo noma mhlambe ukuthayisela kakhulu, uqhuqumeza nawe ngovu lakho lapho khona mbukeli. Ubhale nawe futhi usifonele ukwazi ukuthi usondelela ku-Echo Point TV, ukwazi ukuthi uzothula ubizo lakho noma ngabe yipi inkulumo ofuna ukuthi usilethele nayo. Thina amasanga avulekile la si-Echo Point TV. Siyanthanda kakhulu babukele ekhaya ke, nisale kahle, sobonana ngenye episode elandelayo.